Mwalimu National, prosperity for all, forever. Wereria omwancho muligiriria hugetembe TV ritukerigaria kane haso motinyo gatano narimo na kwariganiria sikionga chinsa ibiri chabono butuko nchenguru kwa Matilda Obaigo tokobwaterana na Nyaboke Vene kora sensemo yebimanyirire karanseke tunyare gukomanya ayabirika wateka kora sorgongo rwagusi na kubwa muno kora ase serikali enene sanga naintu ase mutandao Facebook na boigo mutandao ulio YouTube tunyare gukomanya ayabirika wateka anemono ewiki yiga yatwari siasa entindi. Karibu sana na ikionga kochaka kura ase kaunti ya Kisii asabono mwakilishi wa bangina kura ase kaunti ya Muske Doris Edonya Aburi anyare kupole buna okusangirekana kwa siasa kwa bire kokotwara amangana mange asa matuka bwango iga nkobonete koba nobo toereru naniga ukwana iga asa koro kyako gechigo kwae ase uchiburaburu na bwego goturubana kwemekutano eyo yabere ekeokolekana engana atebire buna omugusi nabonete gunchoreria na bwego aburaikonia chisera chiabo asoko nike muna banyare gwikirani obwanchani na boigo omo olembe ayigani gako yakwana kurwase kanisa yegi Adventista yugotoke me eyamo ime ya bonchari e kaunti ya Kisii omulikito nanko dipone asanya gotoigolera ushinda Yesu natoa. Abana siasa nigo barorekanire gutumika bobe ekegoria geke gusaba sae anene siasa anene asogoturbania emeyega au ngana bono ya mwirira omubibende bwe county ya Kisii Doris Aburi gusiema biara asabona buri abasaye gwe atanana na kwibwaterania nebintu birabakonya na sobugima igo tiga abantu bali batenendere toborai oborendi baene kikero omuntu ombu yamenyete ogotara otabwatio ndago gwaka ogotara otabwati ngane ndon speaker no ninche ninyorete litkondro ororo chisegi chiabete mpaka ofisi eri anentanya korosi mpaka rere kegere yale gwa kumono yakurioka tebwenereti omuntu arusie amanyinga ekiagara onyokoro mwana siasa ayoroche gokobori kerongo na kioka kiragero ragere then you are not a politician yani politics ingoteba is serving yabana inchi tebwenereti kobanga is life and death gukureme ya boncharia sensemo yokurwanya chisegi chiegenka gose gender based violence igatebiringa anana basaye abanyaroka nigo bagwente konyora amaigrio aranyare kubakonya na sokwerenda. Kisii actually the larger Nyanza we are not doing very well in terms of teen pregnancy. We are having babies, so I call upon the chiefs through the CHPs to spread the word. Even the teachers at school, the pastors, let us educate. You see the problem when you say sex education, people think you are teaching the youth on how to do sex, which is wrong. Until the day we will understand what sex education means, I think it's the day we will have an overthrow of this gender-based violence. Ukone kerekyo nigo aboria abaiburi gwetangane chiburaburwa anene asochinka ingana tebiringa nige koreta ekiorokererie kibe ucha sabana. The fights that you are witnessing in our homes, the young girls being abducted, being killed, our parents fighting before the children. I think the best people who can do this, let me say, education, are the church leaders, the teachers at school, and the mentors in the society. Moreni garuo kuburia guchia asabara ibonsi koreria omorembe anene asogokora siasa na gotiga gutumika abasaye bobe kurinde kubakonya
ase nchirengiya yogwegendereria amagimabo. Totwara omorembe tutige gutumia abana baito na bairi mwoko 500 iri beyemo mwanchi kurwana ebese ite kubakonya ebese engiya maybe totebe no kore gasi ose gokora oboremi obuboro obuya onyorere ebinto biao rika mogochukwa guchubese chogoita abantu kurega se bunge ya Bonchari rya ngoro kwa Dipon Asanya. Mwancho murigire sengane yo tokogenda seriborio rierituko ria rero kero chiburaburu chabere chikonego na boigo siasa yoboro kigima ninki gekogera abantu baitaba gutumeka abobe ege siasa ninki gekogera abantu baitaba gutumeka abobe na bana siasa koleta chiburaburu koleta ogoturubana asemeyega semesangerekano ona boigo gosalia omurembe ukerianeleka kwao gutumego chaiga wetira se namba 0716 111177 tuma SMS yao gochaiga ase studio wetera se namba 0716 111177 iritari aona bwego chinsemo chiria okorwa ninkige kogera abantu baitaba gutumika abobe na abana siasa kero kurigereria ari atekire nabo konyara gutuma ujumbe yao gochaiga ase studio na inyora kerengereri kyao ne kyengencho na koiranera gocha ase bunge ya Kitutu Chache North niko bono chia matebire echo chokonyora wainse kurwa ase chinsemo chia kegogi ase bunge yo gotoka me county ya Kisii niko bono panyare konyora ogosirwa no yore omo MCA omochore muske Dolphin Bwari bakubwaterana no umurugi bomo MCA Janet Oyore kurwa ase chinsemo echo niko bono panyara kwenana ebinto byengencho bunabono amarangeti endagera emito naboigo ebinto binde byanyomba byogutumika kuchase chiamaticho muri kwito Tyson Waima na roboti orasenchere kobwatia ase egwadi ya Kegogi Kitutu Chache North Kisii County oyore omo MCA omochore Delphin Bwari oyo nainde okemerete obotekero kya basubati Kisii County ase obochori bole bosio bakubwatira na Janet oyore omurugi bwo omo MCA okegogi Jackson gose Charles Masieka nigo batarira na koira obokonyi bwabo goche ase chinka ibere chitali kwenyara ase bachirera emeito amarangeti naboigo ebinto byanyomba byogotumeka ase eamate entangani kurwanya miobo 1 yomogaka obino boigo Alexina abo bamenyerete obotaka oboere nigo bagokigwa netaro y'abarayi abo nakoboria abarayi bande bali babwate omoyo muya gwogwanja baisokie nakobagachira enyumba nambi jamano enekara stemwane anyora bagini baziokeire kobene nambi jamano ekara kama nyasaye namanyete mibango yako kora ane ninde meire bindo are binge biremeire komwira ne omugaka Charles Masieka amoira ne nambi jamano nyasaye tigamo seseni sibiko na libimenteka amaliete ngoro kwa risina nyanduko igaga omugaka na korukubi na masimba igaga no bwana injango kwa sande robino elinde igambone nyanga ndege tinabanga sambe bando anyole baganda kulukulu kaitamate wana ajureri geria nanyaba nyabana bale nyane limbia mano eso batyo kongwanya ani somo nemi yamo kansengo ndi bageri namargo mingi anga miyamala singincha bageni baito omweshimiwa Honorable Bwari asobocha ekenyore kikyanya myobo bakubwaterana no omweshimiwa Jared Masieka na babo letie obokonyi abantu baro babwate obolemerwa asa marieta ankoro kwana umike mto oyo mugaka akoro kuri Richard Kibeti Masimba aiga eyene family yaito tuatire tuanyorero obokonyi no mweshimiwa Bwari na MCA Jared Masieka mbiyamano sana so gotokonya marieta ne ankoro kuri net ya moro korunya miogo twagokira sawa minto bachire ko toye support asomogaka obina ango ya ito ase efamily ya kabere abo bakonyo bwangoiga koroserigwa enyomba boigo konye bamenyerete obogima bwechinda nigo na barabo bagokigwa no bokonye bwabo Delphin Bwari na boigo ase babori abanyare koroserigwa enyomba yobochenu eyo batabwati na boigo gosirwa sabana babo bare ase chisukuru Monica nguru ayindike
Kema ngonyire ai na kinambi yamana abageni baminto ana simoko gende bagende ngo sabera maya asaba basisi Jenya kundi ndio mwenda washiro mpanya sana kwa basisi ndio kinyariki na toko yumabona no muna tuatirega mugwatire bya ko nagwa tokomu na chindecho na nino one chuo bari teyo wa omwemsiye Dolphin Bwari nigo nere aboria anyare kugendera kumanyigwa chifamilia chiri chibwate obulemerwa bwogotainyara anene chiri chimanyerete obutaka anyare gocisira ase aranyare imarogoba yabona igetwakore sabato twatebe tugutarira chifamilia chiri chibwate obulemerwa gitkoria rere twache wodi ya Kigogi natara no mu first lady ogaiga umurugi bo mwishimi wa Jared Masieka na motebingo tarira nde chifamilia chiri chibwate obulemerwa nero kukolire gasi yo kumira si family ao toikire se family yega yo mongina te mongino yega nabwate oburimiro bwaye twanyorire ne family yega abari infected abana bayi bari infected ne chinda cyaba chandira se ingaki entambe bono tuachire twatena kwenshu abana bayiga kwenda bari school twarigere kwenda bari school and twarigere living condition bono iganire fair because enyumba noro chenere in a better condition twatete ko baletero muito orangate nendagira bakura suma for some time ande kigatari gento tokora bono iga oka na niko gendera turi gutarira chi family chinde chibwato boremeru within Kisii County korwa egwodi ya Kigogi kitutu cha North Kisii County nche Wycliffe Tyson Mwancho murigiria magiga yechiburaburu kwa nake wasumo chio Kiumbu chingaki etaro gose ababwatane balinda mwananchi balinga setaro yabo aiga sorongo rwagusi nigobono abasaye abo bare ase linda mwananchi youth league bono kurwa Kisii na Nyamira bakoragwa no murikyobo omonene Freda Onduso nigobesokiri na kugikiria chiburaburu echo ase batebire muna basaye batige gutumeka bobe na banasiasa chingaki echiga guturubania omorembe. My name is Freda Onduso, the National Linda Mwananchi Youth League Secretary General, and this is a statement from Gusii Region Youth Representatives in Nyamira and Kisii County concerning the incident that happened yesterday at Kiumbu while our convoy was en route to Keroka. I want to say this, even as you throw stones, and this is a very strong and stern warning to the people out there that think that they can disrupt democracy by threatening, intimidation, and actual violence. I want you to remember that stones cannot silence democracy. Stones cannot silence the people. Make matters worse, there were women, there were children in the vicinity, and that was not representative of the Gusii regional politics. Vijana wetu tuache kutumiwa vibaya na hawa wanasiasa. Hawa wanasiasa ni watu ambao wanakula mishahara zao, wako na familia zao. Mbona wasilete watoto wao hapa katika vita waanze kuumizwa? Vijana wetu tuchukue kura, tupange 2027. Hao walinda mwananchi wenye walikuja huko walikuwa na nia nzuri ya kufika huko Kiumbu. Wafanye wanunue vitu, wanunue mandisi, wanunue miwa, wanunue avocado, wanunue sweet potato. Walikuwa wameamua wakifika huko Kiumbu wa promote hao mama hapo Kiumbu. Jana Linda Mwananchi ilikuwa hapa Kisii, ilikuwa inainua wamama. Lakini tulikumbuka wale wamama ndio wameficha guns. Hii kitendo yenye ilifanyika Kiumbu ni kitendo mbaya. Mimi naomba hivi DCI waweze kuinterrogate, washike wale wahusika wote wenye walifanya maneno. Hakuna venye askari anaweza kama miongoni mwa guns. So sisi kama wanayudhi wa Kisii tunaambia serikali wa intervene. Kuna wale ambao wameumia waweze kuintervene. Hatutaki competition, tunataka haki. Asante. Nonyena ase culture ya itoga kyaba gusiba mintu. Omugusi tali omuntu bweburaburu. Omugusi tali omuntu korwana na goitera manyinga mu muromo abo. Agotigara asengane yo ye chiburaburu asomochio Kiumbu asechiro ya Kiumbu litko rigoro nigopono oyoro murwanirire bwekiro kyo bunge korwa Nyaribari chache nere
asteriete gusomwa na siasa nere Joseph Omugende Birundu anyari gwecokia na kugikiria eng'aneyo asate birumuna nyaribari chache yabere ebunge yobotoreru kurwa emiaka ya magega asiboigo bate birumuna chinsemo chia Kiumbu ne chinsemo abakenya bonzi babonete gutara na boigo kohenekiwa gusomorembe obonete kohenekiwa roro na boigo kugikiria eng'aneyo na abasahe uria banyarete gutumika litukuri igoro. Kwa majina naitwa Dr. Joseph Birundu kutoka Nyaribari Church, ambaye anasimama kiti cha ubunge 2027 hapa Nyaribari Church. Mimi nimezaliwa hapa, nimeishi hapa miaka yangu yote. Kwetu nyumbani, kwangu nyumbani ni hapa Kiumbu, mahali mmekuja kutusalimia, na ni jambo ngumu sana kueleza what happened yesterday. Tulistuka jana for the first time. Tumeishi Kiumbu, hatujai kuona ile mambo ilifanywa jana. Ile mambo ilifanywa ni ya kustua kila mtu. Wamama jana wakufanya kazi, wakufanya biashara yao. Wale watu walipigwa jana na kuumizwa. Vile umeona wengine wale tulikuwa tunatembelea usiku hospitali ni wengi sana. Na makosa yao kubwa ni kututembelea hapa Kiumbu, Nyaribari Church. Tumekuwa peaceful kutoka huko Kitutu Chache South, hakukuwa na shida yote. Tukakuja town, watu wakasalimiwa, wakasema mambo yao, wakamaliza, wakaenda vizuri. Kufika Kiumbu, ule tu ambaye tulichagua hapa Nyaribari Church, lengo lake kubwa ilikuwa la kumaliza mtu anaitwa Dr. Joseph Birundu, ambaye ame-identify kama mpinzani wake pia wa kumtoa kiti 2027. Naambia ndugu yangu Zaire, tulikupea opportunity ya kuserve watu wetu. Kutoka 2022-2023 financial year mpaka saa hii, wakati 2026 tumeanza kuambia watu hakuna kitu yote umefanya hiyo miaka ile, ndio umeanza kukimbia hapo. We are trying to tell our MP kindly, brother, maliza hiyo mwaka moja imeisha, uende. Yes. Tumekuvumilia sana. Sisi kama watu wa hapa hatujai mwaga damu ya watu wetu. Ukiangalia wale watu ulikuwa unapiga, hata kama wewe ulikuwa unatumia akili. Ukiangalia wale watoto wadogo, wasichana, wavulana wadogo, wamebeba tu bango. Hawajabeba lungu ya kupigana. Hawajabeba anything. And if it means politics ndio inafanya mimi kama Birundu nifanye watoto wetu wauawe, afadhali tuache siasa yetu. Na boigo omo MCA obochi tendere moske James Ondari ni gobono nere anyare kugikiria oguturubana komorembe ase orugongo rwa Gusii ka ukwana kurwa somochie bogembo nigatebiruna homogusi nigo are chinse mochionsi ime yensi ya Kenya na boigo gwetania asensi ya Kenya satebiruna koreta chisegi na boigo koreta chisagasaga ase misangirekano ya kisiasa ni gobono irairire homogusi gotanyora obukonyi kurwa chinsemo chonsi chiria amenyete Sondario mo MCO bo tendere ugemba nande rinde nkoro ku paradiso egento ndete ko kwananga moisonde na kwananga bagusina abantu bo morembe ande nkaeresa burungi kabisa abagusi akare 207 208 abantu bakurwana ensengima asa abantu batamerete kukoru gocha ngocha gusiga kyagera bosigisi ya enkurwana bagere ya enkurwana goikwe ya enkurwana abantu abange batamerete Gusii asinginje yo murembo orororo anda asinginje murembo beiro emyaka emenge engaki yibi asara bitu Gusii byamente kande kabisa kyagera no genda bosongo iga bono chibengi chiarengo engaki chenge chinyingo almost 30 banks commercial banks asinginje yo murembe ebyasara byengo koleke ebirongi kabisa. Lakini bono ngakuwa na mwisonde nga ntotakiri goiterania manyinga asinginje ya siasa. Bono muna igoro abantu bakuruta abantu abarayi ba Kenya bakubaruta amagena para bagweta na bekorokana nga n'obusuku bonene sana asa abantu ba Gusii ekere twikire kiwango bune kuburuta abantu amagena para bono kweburiga ntu abagusii ntogenda ndi kurigichikura Gusii kyagera nyoto kuminyokia abantu barure Kenya ngimo bakurigichikura paka twaminyokia umwana ominto maraga tokuminyokia tokumwatere gari
kaanka itoko genda buneke gesauke mugusinga itoko genda twanse kuitira manyinga y'abantu bandi nanda abagusi bamenyete isika abange bamenyete Rift Valley bakamenya Boikoe bakamenya Mombasa bakamenya Narok abagusi no bamenyete kirasi bono turanza guita abantu n'amagene kabiri ukayibuna abagusi itoko genda nduri gusaleria abana baito mbanyora riba kali kugenda gutara isikuko se bamenye isiku ole bobole gusiga no boke abantu bairi isike se bakwenda bamenye lakini bono twanze guita abantu singinjo ya siasa na bero bosoko banende sara nande ngusabanga abantu baminto bagusi kamuranje mangananga bunayo tigato yagikeri mono tukanenga indugusiga no mulembe tutaita mangana yisegi indundo taite tigakira umuntu agakora siasa atare kenyengima bune constitution yegoteba agenda ari gikura ando siasa kurigi mulembo kortekereke mulemboro otherwise tigantebe nga no bosoko banene nanda bakenya anta itemba saba mabiranga uno bosoko banene buna bake abagusi korora ibintu buna biri bigokore kase ense yaito gusese county ito ya Kisii Mwancho murigirira sengane yotoko genda omutimuko korindo inyore liborio lierituko maragoba ya bono ninkige kogera abantu baitaba gutumeka bobe nabana siasa tomokwiranire kwa ho chigase studio libori dire asembe okerengerere kyao ne kingencho maragoba ya bono ninkige kogera abantu baitaba gutumeka bobe nabana siasa 0716 11-11-77 irieteri yao na bwigo chinsemo chiria ugenderete kurigereria ekionga koruto busaguska kiagira ntogenderete nande kuirana tole nayanda mangi anga yakera omuntu nigiye gucakira segete kinga kichinde nabo ogucakira aiga kibesa ekaro cyacakire kubaganwa okogenderera nigo gukubwatia gucakira egyasare kamu gucia sekende kindoto nigo chikoira umulyoye hasumukya okirarituko wetera aseke gorikirege korari bagacinga kyabandi bakorora emicando nigo bawe kumburira obunda wetera se cinjira kitanya kororekana wetera abantu abo bakoreta amagendero aso kubeka cinye karucekerero nanene kwenekya oburendi bu ankyo koreta amunchiro na kuira omando bwe egika na wetera cindoto aso bwa ankyo tuichanera obwale gusecingaki okwegendereria kera ebiro nigogo konyora enchira yukoirananka na obunchiro bwo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira Mwalimu National prosperity for all forever. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyomo cy'obusongo nkomya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwasa che company ao amajani kurwasa company lya Keteba echumbya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwasa company lya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale Black Sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tomokali omunje munabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokali wa forklift asibigo bokali ba which customer care buri obwibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire ibintu biga aseligurira mu buko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirangi namagacho asafaricom bwigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angina Credit Bank ime yomuchi wosongo bakeresi bigotraseti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Karibu sana nendo mwancho murigirira kiro togendrete ne kionga mukonye bumuraya sekiama gya Jubilee Dr. Fred Okengo Matiang'i nikubono anyare kurwa ukuboria uchase abarai naboigo abamenyi ba Nyanza region kubwaterana asamangana yoburai naboigo amangana agesiasa ka ukwana chingaki ensemo yokwameneria serikali bakurawa na Dr. Fred Matiang'i naboigo mu governor wa county ya Siaya Muske James Orengo naboigo Martha Karua asechi nsemo oime yorogo rwa Nyanza anamono asomochie bo ahero meye county ya Kisumu nigo Dr. Fred Matiang'i abo libuna nerebuya abasa abarai bonse kubwaterana naboigo kubeka omulembe na obotorero naboigo kugikeria chiburaburu cherituko regoro somochie Okeumbu. Niwaambie 2.1 leo wananchi wa Ahero, sisi katika pande hii ya Nyanza, mzee wetu hayati Prime Minister Raila Odinga alituweka sisi pamoja kama watu wa Nyanza. Hakututofautisha. Alihitaji na alitutaka sisi tukae pamoja vile tumekaa. Na tafadhali tusiambiwe sasa hii lugha nyingine tunaambiwanga eti Luo Nyanza, Kisii Nyanza. Sisi wote ni watu wa Nyanza. Maana mna gani? Wangapi mnakubali sisi wote ni watu wa Nyanza? Asante. Kwa hivyo tukienda hapa mbele, haya mambo tunazungumza, kwanza tunaenda mbele tukiwa pamoja kama familia yetu kutoka Nyanza. Alafu tuungane kama taifa. Mimi napenda yale dada yangu Martha Karua anasema. Tunaungana tu, sio kwa masehemu ama kwa regions ama kwa provinces, tunaungana pia kitaifa. Tutembee mbele tukiwa pamoja kama taifa moja. Hawa wenzetu nimesema kule mbeleni mahali tulikuwa, kazi imekuwa ngumu. Mumeona ile mambo imefanyika katika soko moja pale Kisii jana. Uhalifu, kutumia vijana wetu kudhulumu watu wa siasa. Inchi yetu ni inchi ya kidemokrasia. Mnapenda watu wapigwe? Mnataka viongozi wapigwe? Hapana, hii inchi yetu ni inchi ya kidemokrasia. Kila mtu ana uhuru kutembea mahali popote Kenya hii, afanye hiyo kazi. Na mimi nakubaliana hawa, kwa sababu wameshindwa hiyo maneno, ndio tunasema sasa ni one term na tuambie goodbye. Sisi tuko tayari, tuko na uwezo wa kuendesha hii mambo mbele, tunaweza kwenda mbele. Ama namna gani? Wangapi wanasema tuende mbele namna hiyo? Oboigo musineta wa county ya Nairobi Muske Edwin Sifuna na ndoro murai wensemo ya Linda Mwananchi nere nigesokire na kubura buna barai bonsi mensi ya Kenya bobwate obusibole bogotara na koni achisera chabo sechinsinyo o ime yensi ya Kenya aigani gako yakwana kurwasomo yiga bwebiriro ase bunge ya Bumula yogotoka me Yorogongo rwa Western Kenya. Wameharibu afya, wanakuja kule Senate wanatudanganya kwamba SHA inafanya. Wakati mkaguzi wa ile hesabu ya serikali analeta ripoti kwenye Senate atatuambia pesa ambayo SHA inadaiwa na hospitali zetu za county ni kama bilioni 30. Lakini hawa hawaoni kwa sababu wao wako sawa. Didibas, mimi nitarudia nikikuambia. Nitakuambia mpaka usikie bwana ndugu yangu, kwa sababu sitaki uzame. Haiwezekani Didibas, munaenda kule bunge munapitisha miswada ambaye inanyanyasa wananchi. Alafu wewe Friday unaingia KCB branch Bungoma, wanakupatia 100, ati unangoja Sifuna akiongea, ati unaenda kupangisha watu laini hapo, alafu unaenda kusema kwa mitandao ati watu wamekataa Sifuna. Kwa sababu leo tunakujua wewe ndio utakuwa wa mwisho kutoka kwa hii matanga. Didibas ndiye atafunga hii matanga, na tumesema tunajua ile pesa mulipewa leo msichukue 200, alipewa 500 yenu. Jambo la mwisho, sisi tunataka siasa ambazo watu wanapata fursa ya kueneza sera zao bila kuumizwa. Hakuna siku utaniona kwa mkutano ya Kenya Kwanza ati naharibu mkutano. Wafanye mikutano yao, sisi tufanye mikutano yetu. Mheshimiwa Kibagendi na timu yetu ya Kisii, wakiwemo Senator Onyonka, kina Obadia Barongo, kina Clive Gisairo, wametuandalia mkutano mzuri pale Kisii jana. Wakati ambapo tunatoka tukienda Keroka,
wahuni wametungoja pale mahali inaitwa Keumbu, wametupiga mawe sawa sawa, na kitu ambacho kinanivunja moyo, nimeona kulikuwa na maafisa wa polisi kwa hiyo group ambao walikuwa wanatutupia mawe. Nimemtumia rafiki yangu IG Kanja, hiyo Kanda anajifanya hajasoma message yangu, nimemtumia mpaka kwa namba yake ya M-Pesa. Nataka ajue kwamba sisi kama upinzani hatutakubali mandhari ambayo ati kukikuwa na mkutano wa kisiasa mnapiga watu wengine. Mnatupiga kwa nini? Sisi tunatigana nayo siasa mwancho muligirire ero ni kolia lengeli tukoli gucengera ebyombe amangana cooperatives gose amangana ushirika asi umuyego munene ho aliganirwa uyonyara kuragwa no omukonyi bo muri province ya Kenya Mosike Kithure Kindiki ase chinsemo cha Uhuru Park yo gutoka ye county ya Nairobi nechinga kiecho niganyara gotogia na bwigo gotabuna ebyombe byabere bigokonya na serikali nechikogenda kobisira yensi ya Kenya. Tunaposherekea siku hii ya ushirika, tujiulize ni sekta zingine zipi ambazo tunapaswa kuongeza juhudi zetu ili tuweze kuwezesha wananchi wa Kenya kuweka rasilimali zao na pesa zao na kuweka juhudi zao pamoja ili kukuza uchumi, kujitafutia riziki na kujitafutia pesa za kuendeleza maisha yao. Niseme vile vile ya kwamba serikali imeonelea umuhimu wa ushirika, ndio tumeweza kuweka wizara maalum ya kusimamia mambo ya ushirika na biashara ndogo ndogo, kwa sababu kuna uhusiano kati ya ushirika na biashara ndogo ndogo. Biashara nyingi zimejengwa kupitia SACCOS, kupitia credit ambayo imepatikana aidha kupitia SACCOS ama kupitia benki, sana sana benki ya ushirika ambaye ni mojawapo ya taasisi ambazo zimeanzishwa na wanaushirika. Wanaushirika hoi! Kwa hivyo mambo ya ushirika tunaposherekea siku hii ya leo ni mambo muhimu sana kwa uchumi wetu. Tunavyoendelea huko mbele, tufikirie jinsi tutakavyo waelekeza vijana wetu waendelee na huu utamaduni wa ushirika katika mambo ya kilimo, mambo ya ufugaji. Mwancho murigire na sekionga chigosori nigo ababwatani bekirabu genkoyo ya Shabana FC bono banyare ko mwasioria na kusebanyare to mochora na bwo ko mwasioria omo iborwa wense ya Egypt aserita Ahmed Fadi Abdalla Ibrahim kocha ko bapera omo coach monene ase a season yo mwaka 2026-2027 yera chake motienye o kwatano ona gatatu mwaka oyoiga oyo nere urachikoba omo coach wetimu ya Shabana FC. I cannot explain my feeling now after I got this welcome from the supporters. I feel really that I am in the right place for big mission. So I promise the Shabana supporters that I will do my best, and we have to work very hard. It's a big challenge to come here with mentality to compete in every champion. Starting from the league, we have to get setting for CAF competitions also. So it's all about preparation, and we have to be ready to go through this. Actually, it's a big chance for me to be here with this unbelievable club with unbelievable supporters. To be honest, it's a big chance for any coach to come and handle club like Shabana, one of the best club here, and very large supporters in Kenya. So
It's a big chance for me, and I hope I will never let it cross without any achievement. This season, like I tell you, I actually, there is no way with these teams, with this kind of teams, with this kind of supporters, with this kind of cases, we come to do our best and to let the supporters proud for the team of them, and we have to go through taking position in CAF competitions, and we have to compete in the league very sharp. Tora Bobby. Say Tora Bobby. Tora Bobby. Shabana Nemo. Shabana Nemo. Engombe Nengima. Gomba Ningima. Engombe Nengima. Gomba Ningima. na umwancho murigiri abono to korre kionga chinsa ibrechi abono omaragoba to taraso asensemo eliyenga mbongo kwinyole buna riborio ninki gekogera abantu bagwitaba gutumika bobe n'abana siasa ndochembare banyare kolika ujumbe chabo gochigase studio oyigate banga nechibesa tatebetinse kyakorwa diuke mariga agotabona korwa nyama koroto agotabona egento gekogera abantu bagutumika bobe otabanga esingencho bagwa kano ekero basalirie emekutano oigate bona hi Betty from Kevirigo agotabanga iga bana ba mintoni go bagutumeka bobe because of poverty agotabona tosemie abana baito goitera amanyinga mbobe naboigo Geoffrey Orina korwa Gionseri nyamache agotabona inchara no butaka na koba aidomono nabyo bikogera nere omugirango korwa Keumbu agotabona nere fundi yechichuma korwa Keumbu agotabona butaka bokogera omonto bwerwa gokora aya gotebwa elinde anyale gwakanwa gose agokorera abana siasa elinde anyale gwakanwa anyore ebitoki byokwegendereria kira lituko na oyiga goteba buna abenga korwa Nyamira ndocera gotebune gento gekogera abantu baitaba gutumeka bobe atumigiterie taliko agotebanga noboliri Gideon Oinga agoteba koronya bituno market agotebuna abantu nigo bakongainwa netibesa na echo bagoserwa baba chibalimo na boigo igawatanga mimi ni omwana kutoka Iteresi agotebanga iyo ni kazi. Okay, akwandire tomurayo yoma aiga tuliteba kerieta cross county ya Kisii na boiga wotanga vijana wamependa pesa sana wanaongwa ili kuleta vurugu tatebeti erieta Dominic Sereti kurwa endereti Bokimonge woda wata wanasiasa wanatumia vijana juu hawana pesa ni kupewa pesa kidogo ambayo iwezi kumsaidia wotanga iwezi saidia vijana kufanya kazi agotenga iga abasae balinde amagimabo no iga senge agotebuna okay ali gite gento igakogwa iga gitasomeke nabo igo Inche Francis Ogoti kurwa Bogetutu agotene gento gekogera no boliri nabo igo etama embe yoburai ngani ngiye kogera abantu baita bagutumekwa bobe n'abana siasa mbiye muna sana soko genda gusanga tugende hasensemo ya Gitembe TV nabo igo Gitembe FM asingambo nyore umosike Steve Mugaka kurase bunge ya West Mugirango no ale imye ye studio twara buligererio byanche kuruko Matilda Obaigwa twabwaterana na Nyabuke Vena kurwa asi ebimanyerero. anga yakera omuntu nigiye gucakira segete kinga kicinde nabo ogucakira aiga kibesa ekero cyacakire kubaganwa okogenderera nigo gukubwatia ucakira egyasale kama gucia sekende kindoto nigo chikoira umulyoye hasumukya okiralituko wetera aseke kuri kinyege korali bagacinga kyabandi bakorora emicando nigo bawe kumbulira obunda wetera se cinjira kitanya korolekana wetera abantu abo bakoleta amagendero asoko beka cinye kero cekerero nanene kwenekya oburindi bu ankyo koleta amonchiro na kuira omando we egika
na wetire chindoto asobia bwa ankyo tuichanira obwale gusechingaki okwegendereria kira ebiro nigo gukonyora enchira yukoirananka na obwoncherio bwo ekero bugotara nigo bukubainura bonsi abo bale inchira. Mwalimu National, prosperity for all forever. Eduka ya